Abuza for me cheche mo ba no kwasem TV so ha no kwasem TV so na muhu dan so GH anwumre na ye asam kese bia ma o my Ghana mu e no watena se ba be papa ma ba ma Ghana fo nyina hu se yes sa asem no enya no kura na se eye no kure na yesi ye te won ye te se ajaku waye nyame dia ne sisi no me woni body ni wa ha me ne ba ba twitwi nkomo ye nhya ase Abuza for se muhumi ena anwumre na nya asembia na emum abrantie bi na de akoto social media se ejeko amanfo tafra na bedam no wanya ka kwanhia ewo Accra Road na no na yekọ ejeko nchen kwakobusa na se da bi ejeko onkwa wontimi nkosoro sa ewo se yedi wachi bi yedi wachi na yebeda di wachi ana ukogya yede na asie boye nchiremu kakra na ejeko pa kire mu se da bi mi wui me da so ye life na ono ankasa wa ha ono no ode na no se mbeto abonten ansa na no yebebusa didi openi pipache udin de sai ye frem adukufi enkrofo frem ejeko abranti yo ejeko abranti mini abranti se honam ye de openi gase me ho odin se bongre style no na wonso me nso me ho ye pa openi mebusa o abranti no ode video no beto won na se ni nafuo mienu ni en nafuo mienu ni na chese 2 days ni na won hwa boy na sesi ade no wa ye wa fere ana se dey fele ana aba wanim osika odi nyan nyina no me na metewi na china obi bagi wadidi o ejego obi anyini ni bi mpo na ono kra ye hu social media ye no wa asempa ye no wa asem ye papa wa akope na okra asem we kra asa mo ye kese bi ho ye fempo me bo ana minya nwuyi me nkoi opedi ejego ho ye fampa ho ye fe unya nwuyi nsuso na akwa na wo social media no hwe asesi a wo ye otamfo hwe a wo hyehyɛ bebre ewu ana meboa me osefo no hyehyɛ ye no antimi emmem ene kofi me ho odin ejego no krepa na sesi a no social media obo hu so oba de ne ho kwa so naked no de ababeto no wayi ne ho na ebi mu ye nkwase ade wo sesi a pa ade be na yenye social media no ihia futuo kakra beri matiwa mati ehia futu amati na sesi a sen na hu Ghana fo yasi obi biela be hia ne bia no sebe yade e bi nti wadane ninja no krepa na wo yade be na wo kan ho asemesi no pa kire sen me pa kire eye COVID-19 ya abeto yeso yi wo pa kire COVID-19 mati asie pa wati na wo no smas we me de na hye hayi ajoko mahu pa mahu sa wo de na hye wabodwe na sen pa na hu yade yi yade ne yekodie wuo yade ankasa abeto amansan nyina kom obi biele esu panyi esu abradi esu chese obi asi nyina bonyenyen openi gasi e be pa na obu mi se na wo se obi o yare nyenyen no ase kire se obi a yare COVID-19 ana asoalewe wajimi ana na o me kaza na ada metina wo sere biara na je koyi sesi anu ho we ni first time a wo di artist asem we biana mfie kakra atwam no mahiehie bia ba we di edutwam kra na je se wo pa che se we na toso 3 times na wo se wutite se na tie ni me kase yesi mitirate minim se di sisu ibu fruit ni sisu amene wo kase ya na o je ko na o he bo fruit kasa bro fruit kasa wa e wuti pa de siso do ai na se wututu ka na wututwi ka se na wo hu ye na okoye sa ne mba we na wutuka 2 days na o maka na mintu ka enne ni da metuka na je se me party ase pa na je se ndi ya na wutuka o na de nti no mo de ko hye Accra ho sa se yenim se nkran na matena wache ene me ko na me ba ni ade nti hwa ne baabi a menya omuni misa Accra no watena che nti omudi ye video no ma trend ye beda wase PC eto yensa frɛ waba na se sie no ho afutu be na ade ma Ghana fo fear panic no omunyi free system no me da mo ase so da wase PF tie for sa wani ji video ho subscribe to Kwasem TV na enya sa videos we nyina na new update videos so eba esi anu ya hye ne se video we di akire by the air wo be sere ama wano asonsu boom